pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu, tako, Bogorodicu i uvijek Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu, Bogu predajmo. Vidite vi na šta nas crkva poziva? Razumijete? Vidite, to je ozbiljno, braći i sestre. Da li mi odgovaramo na taj poziv? Šta bi rekli? Životom, znate. Zato i ne uspijevamo u životu. Zato nam se životi suše. Tuga. Otkud tebi tuga? Pa u Hristu nema tuge. Je tako? Raduj se. Otkud nemir? U Hristu nema nemira. On je car mira, je tako? Otkud strah? Ne može strah. Bojiš se smrti. O nezdrav, pazite, sad ne govorimo o nekakvoj euforičnoj priči, pa kao kakva smrt, to ništa. Zadrhtat ćemo mi, svakako ćemo zadrhtati. Priroda će da zadrhti pred tom tajnom. A vidite, u dubinama srca, znate, koje je predano Hristu, treba da vlada mir. Ako je strah, onda nisi predao sav život, bojiš se za djecu, recimo, evo roditelji, plašaju se za djecu, imamo ono satelitsko navođenje, imate roditelje koji po cijeli dan prate djecu satelitima. A onda ona moraju da imaju metače, ne bi imalo privatnosti. Ima. To imaju, imaju pratnju, imaju potjeru za petama. A zašto to radiš? Recimo, i u mnogim drugim projavama života, zašto se plašiš? Evo, šta će biti sutra, šta će biti preksutra, hoće li biti ovoga, hoće li biti onoga. Nisi predao Hristu. Ili jesi jedan dio života, ali nisi sav život svoj. Znate, manjkav ti je život. Ne valja tako. I to što nisi predao, odatle će iskušenje da ti dolazi. Tu će iskušenje da dolazi. Tu. To je nepogrešivo. Ono što nisi predao, to će da bude napadnuto.